They catch one and the Casaya da bay. Bear 1 month. And come over in the course. And no. Baby, and I'm one. I'm a mammy, and my bear 1 month in it. Baby, and I'm one. Me from almost so about. To me, friend beside us all by a day. No, say, Barbie Hakulan. Maintain the work on us. Baby, and I'm a one. I'm a teach mine. No, mamma, no more. Me, mamma, no more. Ain't she? Okay. Into me, bomb 1 bear 1 month more. Almost friend me say, baby, and I'm one me feel bar in Chihano. Teaching my honor. Teaching my honor. No, Abba. Waba, maybe I want to touch my own one and netty. So, I'm more inchy. 21 and net. Boy, and I'm a semen and it's no. Oh, boy, I honor there will be a show. No, mamma, and one and I'm a Mentias you. Say, Bernard bear some now, okay. And yet a man and a warrior. For Pasha. Or no, they say. Or also the prince. That's what the author prince in Murphy. And see, Obama Papa Prince, no. Or no, the Nanchain. Only have a more visit towards a CA. Pasha. Obey to us and your Kunubim. Pasha. What did you say? 18. Wow. This month, yeah. This month, yeah, 18 years. Pasha. No, they'll see you couldn't want that. You go so pay, yeah, you couldn't want that. Huh? See, Obana Papa Prince and Edan Chaya. And what she now wants any ban. What says she will be a friendly prince? Pasha. One of your dear Juma. One of the galamsias. Only your galamsias and or tea or 2 gala. Okay. And to now what one on in chain, one what you in chain. Ah, no, mamma, no more. Born quite one. There be any day of crop. A heifer. And so be I shall buy a quite answer. A crumb they say. Be I shall. Or be I shall. Aye. Into a be I shall 1 hour water. I want to find no better than the wall. And now, Mammy, Jackra, there be no or come home. And I bet my prince not tears yourself about 1.5 and no wood to an amount. Then you say, baby, me. What in the horse are? There be 1 minute horse, I said, you say, ma. Now, an ender. See, 1 an ender. Huh? Second prince, 1 an ender. Casame, where I one in the Damebois. Now, 1 minute who send you service, I baby him. And I bought home by. Edio. Okay, to us way. And to was I will be answer honor. I would to call man who inchino. And a winyan and say, Kwame Prince now 1 shiny banner. Wabakrum ho. Be answer ho. And our friend besides of a pedier. Chronodia. So I'm so bad for you, or baby Samasi. Or back or to 2 and I'm more bad, no pretty few. Say any day. And I'm a friend beside us, or Baba here, Akura. No, so time I'm on me, or many times be as well, my order. Or cast of a shana can't dear channel. I'm a cash and say, Dainty, no honor the 1 man me flown or Baba Hakran. One can be a. Or Coto, why with you? Or Coto boy and a mammy, and I need me a man. Omoka de na cheno and your man can Omoka chen is a minute. See no one no friend son or so be sharpra na 1 to 20 no one no ka she me say denti a me me dia kwa na kwatu na be ma ofro na me nim say me bo na ne papa so me enkwase afo ana so mu ntimi hwa akra na me so mbisa ne say na wo so to utimi hwa oba na mpa nti wo hwa na mpa me ka asa ka she me say me ni twa ase no katimi ei kwa me prince no pa shan Omu adiana. Ade de omu but onya hu ni pa ofro de be sheda pretend say woni obu ade. So omu ade sa. Asemo abusiafo emu hoya o. Akoda na te say enti say no second prince ya wanya ni. Prince fufuro ya ne te ayi obi anhye hui. Na busiafo ade wato. Pa sha. To ndi obeware o. Pa sha. Obehu abusiafo. David. Omu mehu abusuafo ba omu ni omu de no mu nya mehu omu omu mehu ma me no papa so mbe wale o Samaba Akuma FM 87.1
Akoma 87.9 FM so yes somo edi free asante mantem kropon Kumasi mo eye asokwa yane Kumasi city mo no ene share anymore so na Facebook so eye Akoma 87.9 FM YouTube so eye Akoma 87.9 FM na aya subscribe ewo YouTube so de be ya da bia no bibia to won ma na wo so wanya alert no na wa ko share Facebook wa de obe comment obe like na wa share na for so enya bi a share ene eye benada October bosume ne de di kai wa fimpino ene eduonu enai mo ene ene asafrade da wo se senenso wode acha ye no me hu October bosume no e wa fi emu nyani pa nyina na nyani sei tachrema da bodwem na moje di afrisania yesi awade mo enejo na onua tv so be hwe ye ho live na dwumadie no won so wanya mu echefa dwumadie ayatena sui eye akoma mu nsam yatena se dwara de kosi fiada ewia dumienu empa mu e de kosi se no miensa ebebo ne senti yesi ye hawa mane biara etete wo no adaroma won so ubetumi e de aba na ya hwe esiesie edi amawo yesi ya de yetiasam yentan ni penti de obidi ye wo na enya wo de wasisi wo de wabu kwasea de wawro ka wade afo abati se ya asase se ya de fanebra na yenhwe ensiesie asem no emaye entimi entoyie ne santi wo hawa mane obepese wo de beba for producer e wo line so 0530 5044 5078 Mr. 49 0530 5078 49 0530 0530 50 0530 besramo 0530 507849 0530 wonso betime de wasamo abane ahwe na yesie ne kama pa ede ama na bibia nso atimi akonkan na yie atimi atoyie ewia mo sonfo eyeme Akua Ofosuhemaa Boateng me se ya frem yewura na meje wo smith na mu e de ama me sister panyi Beatrice Pio Gabranti bi bebia wo bi atwedi amponyankropon onka ho na abusiafo ena ye nsa ebre kra ye nchele ho ye bekoye nim na ya hwe na ya siesie ya na se ya kansem a wo fi ha no first case atena se na ansa na mame nche uska Sir John Abako ewo Ghana Akoma ho nsemu Tony Best nso aba ewo Ghana Akoma mre onso aba Akoma mre mu na de adru so ya Akoma sports omo betna se na onso wanya sika ni bia di 1000 Ghana cedis ye ni mprenu enti ni nyina ne se obefa mobile phone no MTN line no na wa dial *439# *439# na wa sende kwa options bebre ne beba na wa select option 6 no number 6 select ye no na wabo ahwe ya Akoma FM ebeba abisa so pese wo to sei ba ko bia ye 5 Ghana cedis dodo a wo to no sa dodo won na bebo am watimi edi nkonim na wo so anya 10 million ede abo ho ble 1000 Ghana cedis na so wo de ahwe wo hafa ne santi chane so na bibia so entimi enkonkan emawo eye *439# *439# na wa select option 6 which is Akoma FM na with them and the screen so na ha 2 option 6 and number 6 na Akoma ento bebu sa so person otododo say ba ku bia ya 5 cedis utumi enu ya 10 ubenya aka 200 cedis anya hwe no o de 100,000 na omoka na bibia so entimi nkonkan Sir John etna say ewo Ghana Akoma ubetimi atobi ewo ho sa so na Tony Best etna say ewo Akoma mra ubetimi atobi wo ho Suarez enso etna se ewo Akoma sports nso a pepe ubetimi atobi enso ewo ho na bibia timi akonkan ne santi pesika na wo so etna se a dwumadie no aye wode na aye ofe aye anika ye akoya nim na ya hye yen case no ase ye papa bi atna se ye bekwa ne nchen na ya mana kwa aba mana ha na ye na toa enkomo no eso papa ma hey me pa chat say
aya kasa den kakra ma na de obetimi ani me pa cho udin ya ne ba bi afri bae your friend with James sina matu afa no aduama south ho na mo okay mpa cho ewie o de boko yare me admi ba gi edika edmi ko ayi chorus sd ene ye directing man ba gi say imrana e be ba be yem operation okay nti e ba be yem operation no de yem operation ni wi me pa cho se de obetimi atena se bi atena se sa why so pese opegya mu abeti opegya mu atena ye ana eye okay nti first operation na ye me no ye me yi me kokobo beto me ye funum ha nti ha na nam corporate efa because torti sa afi baako nti afi baako no mu no ena om sa frɛ me se me sa amra na kasa nyemo no ya ye operation awie ade na ye do kokobo ni hyemu no ne kese chene ade esi hoi na kokobo no so no e was sizes okay e was sizes bia on de ni se me gina we metimi a chiro se me de tisi papa de tisi usu de tisi me hunu enti afa de ba ya ne se bag na ye de ade ni hyemu no je se woto na ebia wono bo me de na meto no ba ko e 400 what to say 40 cities okay enti no meto so a eni 1 week 4 days na say ne ma se ma to sa de ne sa fi wow 4 days bia meto ba ko 4 days bia ba ko enti e ma me say me ne ma bebrebe misikasem ti afi de ba an say o mse me mra check up mo sa yem se kan operation no eyim gokobo no koto be be dadada no eno mse me mra check up timbae no ena doctor ni room 9 o se Jesus I am operation bi ne yare o miyem nam se doctor adai ne yare o miyem na adentina mo pa miyem mpire no na mo be pam na montimi ma doctor no emfa machine bi mahwɛ miyem hu se bibia ni ho na mo pam na wasan be ka jem se yare o miyem na sika ma se ne ha no sa amanfo a memu a kamkra maka ha kamaka ha manfo be pa ya ni na metuma kan nyina ha kire mo nti afi sa ne tedi a okay koko peska bra menyu operation no amtoa me hu se mene ne kasa bebrebe kra emfaso bia e maso mame emtwa so na msoro kwe meso ne se no ba ya mi fia metie anti wura ho awiro be ho me na me penni wo ho wo mo ho ye nkran kitin afi na mtete wo mo so timini hwe o me japade e wo ho amani da so a yade wuntima ton na menya bi hine fa na me akosan ko ye bibi foforo bi ntim ye na za ka me ba hantem na iskasem wo ko ni pa obo me mam kakra sem famforo kamra no sese wo ma me kra so yare a eno frame o ka kire me kwa ka mi sumpo iskasem ne yesen sesen de ode faka ba ha yes ha de ka me de faka kra ba ha be bom ma ne se e kwa mbofa so am so so ha de yan diskent na aka iskasem e no ma sem ba obi anye me kapre so ne de me de be nante aba no okay eni asem no ntiye en maramfo bi bo am se ne sa ne te de ne kona ko bompanimfo ya mane a wo so ne nim de eno mo ye de nti kokko hu wo mo kon bia so so bitimi afaso na oso wonya wahoto ne se mam de bai okay me patron fie be asem ne ye kan adi be sen 202 no ena om ye mi nyabotere 2002 and after 2022 no enfie mienu ye se wo hwe afi wo ya be ya enfie mienu afi wo ya be dia ka 3 years na ewura mu no ene 24th no 24th ya ewura mu yi 24th last month nti se krata ni nyina na wo so wo date ni hihye so saa timiso na me hwe date ndi na me hwe nti me bo 2022 asem ne ye kan okay nti omo ye me wie no ena omo yi me yin ba ha no
ene yesan wura to ne train mu no ene om san afrem se me san amra na esa afi nunu afi ai ene om san esan ko ye mi biem ene om san ko ye mi biem a om yi ade be hye me to afi de na that time so na me yefuru ni nyekese na iso na me ba fie no a na afi de me hu yan se afi de me yefuru no ewura ye kesisi na me kwa doctor this sign me operation bi okay me ska bi me patcho den pa na eye wo enti wo de ko hospital no me yefuru no ha me eye wo ya wo na ye na ye me ya na e ba na wo bufa so hwe ma me na nya asem keto akra ma me nti ezi ofo kra no mo hwe me a na mo hu no mo sa na te de fam na ji kasim so ne dem ko ji kasim a omo so so anu a anyeyi nom se mfa mbraji me operation wo mo ye ya nti anyeyi nom se ne mfa mbraji ne de me ko ai what they say ba kuno ji fufuro na wo ho no emergency ye de me ko ho ye de me ko na afi wo se mfa mra kasim ne de mba polyclinic wo omo di ka do ko poly ho ana mo do ba kasim ndi kasim na je se wo mo di ye me operation no ni mi enu nyina me empa ba akuso makọ oda bremprensa asempre nan empa ba akọ ameda so no ene me kwa go so good eno aso mnyada so B1 okay or B1 hono na meda so sa ti ya ni mprenu omo ye ni mprenu no ja wona ne de na ye wanti uko hospital ko ye operation na eko se na eye mi fie na me call hospital me ye operation e de me hu ni say bi na changes na aba changes na aba na ye de he ene se de me funu se first na nye sei into operation na ma wa ye sei no ya asem abusuafo modaroma ma papa twen kakra ma ye ya asem na ye funu ya ne ya osori a wo bufa so ni ade ye funu ya de ne ba wo je no ho ba bi enje ene se wo so wo call hospital okoya ya seje se ye ne surgery yakoye ni operation de di nkan wo se ya ye kura yi ni kokobo e de to abonten bag bi a ye ton ma wa na ye de tumu ya wie ye de atu yie na afi so okoya ye sa pai ubiem ene ye sa pai wo se yi kokobo no beto e de koto baby e wo se ne da ti je se bag no ye de to ye yi kokobo no to abonten ene ye pamoye ena wo coat na fi afi yes hey eno kra no nka na ka mpesem de me oba ku bi wo mo na ka mpesem de hye me niam e de ba ba kire mo de na wo de kokobo ni tumo de de hye mu no eno ne ye se ye de hye mo ran tokro wom ndi se de taro honam si a kontase honam no pa krewa se de be ya mframanfa ho ne mistake na se ohun so bi eliki ba ho pe na amakoya da ho na ate na sei intina na ma 4 days bia na me ne say say no inti me say me free gi ha ekwa eko mi krum ho a ene o ma me to bia se 10 410 say 400 cedis na ma to inti afeni nyina no na 4 days bia na me su 1 4 days bia me su 1 4 days bia me su 1 wow na de say ha me kra so no say o mo sa wa koye me sa yi no na me be ma mo so mo de rubber tum say operation na e say na e de rubber no che mu wi afedi e du tam say be yi a rubber nse me se me ba me ma ka ho wo mo ye se kura no kura de o kan de me mfere mo na makasa ama me nya ya de wo me bibi me be ma ni mo oh enti no de ba ya nse doctor ba ko bai wo so ware kama baby som koto me ho ye kikiri antimi e ho mbusa nse papa me pa chaw indi se bibi we e be hyem amam de akọ amenem eno so ye be yi na me sa o ka sa na me ho atomi e ho ana wo mo ma me so de me tena hwi mu de me ko ji ho me nim ba bi e de me ko afedi e ye ko duru danketo bi mu ne yi me to mpa so ena o fa de bi te se fun sei adin te se fun ne kase nyina sese we ena ahoma so som e ko so computer bi mu
no de si my ase adendene eno hwe computer na de mu na so de nsabo nkoma fa ade bi ase pin e wo table so no de ba no de wo de wo my ase ho tintin mani nyina ase kokokokokokokokok wo de wo me afi na boy ba ko so gina masesei no so so roba ni mu enti de mu ya anse ade no ekowo roba ni mu no afi boy ni so ade no na ade na ye frim yi frim se pe no se ne ekoi se mawie na mse de me peni eno se ne obema me 25 na mse no problem mi sister wo wor ho ti se ekọ ho mo ba de se minya mfiri ha munya nyimi ti mo ba ha osi koi enti o ha na wo ba ni sister me bom sister ma ne no yi scanner wo de ma say scan say no receipt no receipt no yi ye na o de editu aka afi konsimite wa na junso de me be junso na muja ifri meyin mu ebe talk ru aban mu no anti nya agudie tidie ban se ish na mka chem sister se bomani nso na me baba ko mra me hwa ansa na okoto ogu na na me ka kire se na mit pains ntika omma mtwa duro bia metimi aya sai ni omso jabe ko ndi eye mo duro eni en ka se ye twa duro bi se ama se koto we nu ma na koto na ho no be break ama ebe na ne ho no be kwa mo e free nti wo yawo sa ne mu no adwo ne mu no dwo me so no ama me dwo so no ayententem se me ba he me numu nsu a kama sora dwo so be se 10 times ni nsu kama no a na me nsu me pepa nsu de second pedua no so eni timi dwo so eni bi wo kra dwo so no kame ne ma anya sharp a metima dwo so afu matade nya one day me fira sorry coffee menam kwa to si a me kwa ese kame balance ko gina kwa husi no matade nya afu nese kenipa bi kam ho anka fere pa o ense ya masane nya yare foforo so me ba cho waware na mo bi de na se am tiwrim ni bi woni ne jai ana yare ne ba enti okọ de bi ne ade no a ne ade woni ne jai ansa na okọ ya oyewe yes o ma wo ho ame man bi wo efie so ne ba ko so wo asaman ha asaman he ya barkese asaman o mo yese bi ba ko so ma hwe o mu ntimi fa nsem ma ya miensa na wo aso gidi se wa hwe o mo mame nye ni o enya no ne ye ka mo ba wonim se otu de o mu nyina de o wa hwe o mo de o hwe o mo nyina yese kawe mema ne ya miensa en ko ba enai eni mienu so ne ka baby okay ti o mu ye nine enai na ti ase ya se mo ne ba ni se o mo wa ka de esi nyina ache o ma no nkra no mu nim se to bi ska send ska unu ya ba na net won chen hospital ano awone ne wo menche onu su nim de yakọ nyina e ba ni say na efro ni be ye say no watu ana mo bi ma ba hospital wa be ka chom say after surgery no mo ye won we na esi me be kire mo afiri mi aso mi yem ahwe society SM operation foforo ne yade o mi yem e ho na me ka kire doctor say adentina yade o mi yem ne apa mi yem no mo be pam no mo fe machine amahwe hu say yade o mi yade na afiri ne mo pam ne kire san ka say san be ye bi eno na abo mi hu no chomo pai we ya mo pai prensa ko ombe ye we ya ka prensa no ni nyina so mpa firi ase saa beduru mi ha ayase so ti wadaroma awie yi asam ne tentene ni tietie nyina no bonu to fama ye na ye hu senti a wo ba ha no se senti a me ba ha no se me pese me de ba betum anim se de be ya mo so mo be no be kasa se de be kwa on be fa so on be boa me na me mfa se menyi ma hoto se obi akwa ya sa okose me ho be ba na obe fi
na ese me ho aba me ese me ho ma me asa akwasi kɔ no gina kwantia nti sem de baba tum nam so se de be ya mun mpanimfo no bɛka na me fan se menye sika atotoduro bia no na bia me fan se doctor bi fufuru bi oba bi kro be yem operation me free a yes kama me hu say yes now say na wo ka Johnson nso de no wa check prostate nso awe me checking hwe na me hu say e be eno a say no so be say eno fort na abem ntima hamza tie no so gidi say pipe no mo de eto be mamu na ama na kofa we nyina say bom no doctor phone ba ka say say de omdi tum say na nye papa hey omo kan ho ma meti de amasuro ho na aden one question no mo say tinam no mo kasa pa say some no ko umu an ho na say wo mo doctor phone na no mo hwie mo adwuma nyina ho mbeka papa wo onye say senam no mo kasa hard omo ye bibina menti asa nam no mo ka so ti say wasam na mete wase a on pese obesa akọ gi hobiem say ne bi fancy so ombeboa me baby fufuro wo bia be ye me operation ba me dia se ye boa wa on pese ye be ko gi hobiem on pe ho an ho ya me mpe ho misuro asem wa de na on pe ho se wo so ne wo nyina so ne kase be bia be ko bia ye den a ho ne do ba o tio tie ya misuro ho ne say so omunim say pa rubber na yusu no de ma mema no mo amunim say we nye ade ntam no fa e de ma me man be ha me she ho ko be se 1 week as 2 weeks kra na de bia e betwetwe ye twetwe enti rubber tintintin no etimbe ye tietie sei tete ya ba so be ye tietie sei enti me da ade sem de kru aba si anemu ansanam de rubber no atum enti me da wa na kwansi me nyane a na ma hwe ya anem ya kru aba ne mienu an ba ko na mbe wona se o se forma no na peja ne akohwie agu sem sister ni ho a so sa ti ama no abom hu kakra ti edu so mu yo mu ntimi no mbetwa rubber ne so sa na akasini na so mo ya ne so ate na ate ya na ate enti ba ko no bae no ya me kan no kofa ade no be hye me ha no be si me amayase adendenden no eno yo di pi me se afem yam tumi se mani se na efiri moja ka be firi mani sonso se ya gumatare mesusi ya na eja na chese ni kan so no mo ye ma mo wa dia mo mo ye ndi ndi kan so mo yi roba ndi ndi kan so no ndi ye so ya semo ko se abusiafo nkomo no na egusu a ye twetwe ne ya papa yi kire mu a wode na asem kopie mu wo hospital na wo yare ene se awie ni se ya o kire mu se na no ko kan ye kire adokotafo ne se de omo ye no sunsunsu aso aba no ohun so omo se je so mo sa ye surgery bi mo se ne ho ne ma nyina so waton e de aye ayi surgery ni mienu ti de to so miensa ne de oni bi ene se ode abedan ye se ye moa no na se ne hospital fo no be kasa no maboa ana se ebenya obi ama na boa no a ye moa na ne yare no omuntimi hwe entu ase emfa ema no 3p garlic mixture ewo adwama so ne okope bi no beboa wo na onyare wanyi na ase atu e de ama wo ebeboa na boost immune system no o blood pressure no a ekosoro no ebeboa wo menstrual pains na etete wo high sugar level ebeboa wo waya kase am so ojo ho ba BNG a wadru 3p garlic mixture stroke anjojo ya de na etete wo asthma entehye wa ya de no wodo so ntentemu a wadru 3p garlic mixture 100% natural garlic crogen ene ya twemu nua nduro no a ye de aye ye mfra mu nya binum ebeboa wo na tese bibia so atimi akonkan dani heba misty heba colina heba pidan heba ubenya nyina bi ewo ho free doctor ewo 0248 928824 ana 0201 000021 Lizzy tomato mix e wa dwama so wunya bi no wa aduane e be ye de na ye kama wo ye jollof afa Lizzy tomato mix e ye sanso na wo ye onkwan bi afaye wo ye stew bi afaye na bibia nkonkan ma we eye entosu kroji ye wo yankase mayimu yi aye mfra munya ne hwe enye kala nye esambia ni da bi wunya bi e de ye aduane a
ebeboa wapomuden ho nsem papa na bibia so atimi akonkan ne senti Unifa Brothers Ghana Limited omo na akofa eyelizi tomato mix papa no abedwaman so entoso ne doso anasa tomato paste ne doso we adwaman so na momo kwa wo se opelizi lizi aha no ne papa no na bibia so atimi akonkan for 0240 949091 0240 949091 Agbozo Herbal Clinic for say yan kan cho se bra behwe apomuden ho nsem na nipa benya wo na efiri ade ama me ne wan se ni nyina ya de kuro ya ne senti fo ani echiremu ewo mo akache na mo entimi embo a na bibia nkonkan typhoid fever ojonso na uti yaw ewo be memu a eno so wo se fabra STD sinyalwa ni bi na ha wo syphilis gono candidiasis fa ni nyina akopie mu ewo Agbozo Herbal Clinic for akache usisi yawo ya ojo ho ba bia enje afako be ma wo mbo adwuma yie low sperm count fakọ premature ejaculation ni nyina for richemu ewo Agbozo Herbal Clinic for omo akacho kuma se de chemso old insurance junction wo fre doctor ewo 0553417752 enkran for beko kwashiman monso mo be fre 0241750282 Tete natural spices and so ewe adwaman so kodwomu spices na busu sei chapo na mom entobi akeke to tete natural spices esanse no ene papa no 100% natural ye de garlic ginger nkete rosemary any bay leaf ne ho kro ne ba ne de aye nutmeg ni nyina bi eka ho ene de aye ne kama no preservative no salt no monosodium no artificial color ne flabia ne senti 100% natural we are on steel seasoning, jollof seasoning, garlic and ginger seasoning, chicken seasoning, your beef seasoning, and you want curry powder and so ewe jama so. O pedodo to a ton when you faso bo chodia now afre 0245 580957. Papa wadaroma yantu ankomo ne so na yanko yanim chese asem abusiafo ohwede the funwa ya eyare hosem ebrepemu no yebema no apagya atade na mahwe bi na mahu de eko na sebebu a mesre momfa ne receipt ni ade ne mfa ngusuma me na yenhwe emfiri wonom na bibia so ntimi enkonkan na sese wadidie mu no aduane to yemu a de tia na tia na se de ye wudidi aye wo ya bididi a me yefunu nya me wotna se aye wo ya wo ho we ne yes ana ya wo ho ya no wo ho okay receipt ni bi na da so no okay anya hanti mi o de ya beba ho okay me ba chokasa udidi anya wo ya me didi anya me ya be yefunu nya me ya ena sese no kra no omusan ya me kra na sama me torete kra so esa change sese esa change se ebi wo ho a ene se format ma dim sa amle ya bia enwumre kwa me nko e what said do batuntimi nko se ene me kwa eba kama nenso no enyem se kan natural one no natural one do se no se ba se storage do it me of force one here kwa bitime dia asel so enso se de what me de show ho a se no dimi ayeset me shem ho akakra so ningi na hu se yade ne sunsun sanso ni bia yes se ne man ne bai na se kokobo no so mo de ahye wo om de ahye ho na at a time no se de nyankopon si en se nim se entimi nya sa ti ama wo wasetena mu te sei we ne bai sa no ya wo no wuti wo sesi ya wo ya me yesi ya me ya ukuntunu mu sa na dize kibia kaminya kam me trase am na da hosi na ye ne sa ma ye ye se de ho beto nti jeda mu sa se de ho beto men trase se ma enfa ya wo enhye ho ti wo de obetimi age adem ye pene so se obedi adem sa o danso me da ya na se ejiji kom yem na emiem bibibi miem mu sei wachi na se bibibi miem ho na ne e wo ho a bo se ne we na san abaye ketu bi etimi dodo na ajo
etimi dodo sisi ade bi wo ha na me da so si abun se ebedwo akọ wow ebedwo ama meyem no bo se meyem enwum nse nyina be mrem na na aga ade so woda ho me hwe ade wo so woda ho etimi dwo me da ho etimi dwo woda ho flat ebetimi adwo me da ho na ya ebekọ ama bo se me yefuru no afi na aye flat me so say ya na sa na aye kesi oh okay nti so wan da ya na woda ho nchemu so a ende nenso wo ho ya wo ho aha na aba me fa si ashiki aba me fa emia na te se bibi na dam ana wo ni se bibi dam mi ene what se bibi dam ene se yesi mi hu se bibi dam mi hu se bibi dam na sa wo kasa wo da wo fa ebegu fa no wo ntin movement bia ya first ni se mi yesi ya ene nam te se ye gunguro yem na ye se me ba fie na ye yi no ene sai dede no mente wo me yem sai biem ene mi yesi ya ene mi chia mo dasi ya bonse na ni nyina na ehima begu me fa ha me ba so na ba na me da ya so a na amem ko na isa akogum sisim enso bi hu se bibia damyem ho denden sa odon saka emre se mi tu se na isa ayire na me da ade so a bonse eso ene odon saka me yem se amre peche unhunu hwe wow ti wo dana wo sori a pains ne te sen se me da nwumere na me sora no pa me bre na mem sisi ni ma ya se nyina aye me ya okay abusiafo ena da screen so no say na ye papa no na fu no aye ti afuruma ne afuro ni nyina na aye sa no ana afuruma ne de wo ho furuma no ena wosoro abeshem se no okay ampa na hyenche mu ho bonkum so no hey wow womdi kai mkokobo no bae no nete woketua bi sei de na nete wo mkokobo no okay nete woketua bi sei afa eche ne no apo abakese pa ya ne kese eche min sesei tentire su duru sei enti ewa na kokobo na so sa hey wow na nyina mpo ne ba abontene enti anu no nyina na omo yitu abontene ma odi kofie no mini kofie kodi afi na toilet ne ebegu boton mu boton 4 days so na say ma change no tu be ko toilet na begu abonten ebegu ane to meteosi a meteosi edi nkom wo bete se emu ya pro na be yema toilet ndi ne mo ma de ba ko yankopon ye ma dum se ene meteosi a wonte pampan bia o me ho wonte pam ena afi wo msa ma maduro bi toy eduro nkra ka to anu ba ko e wo me ho ofie de da se me sa ba me sisa ni men bia ba ba kire mo eduro no toilet wa na hwegu so a wontene pampan biem nti se enu se no me di gu bag ni mu bag na ase se me bebe kuma ase ji ha na me bia gu bag na ase ne bag na ase me di gu ase awia ma krepo nti se bia me tikem ne se toilet ne ba em ye hu bibia toilet bia me ba dru intensely toilet ntimi kam ho ye ma mesi fom ne car na twem eko no wasa fa foforo ma fa foforo me ko siesie mu wi a me ba ne car wo no ko ma fa foforo ebi wo dru ekropon kwanta wo ba bi tone epono ewo wo bandi akọ ifiesie no wo tono epono bonkum say left hands won so say me dru a so bra ko akire ha kwa no ma de na mesisi mu kama ma san krepod na se me say ebe fie so de ane me de akonwa kuma bi si bo si anum tena so a ne kuro ba si manim nam de ye ai roba si akatem na me yegum na num sista ko hwiegu uwie ya wo ye first one no obo kasai we de mintimi nko second one so nkai sikano the receipt was no fama bia medimi ho a company for no mbo ame ho
aha enna de odi wani bubu a fo ani bubu operation ni mienu first and second no fo ani bubu e ka be se na boy ante doso ntimi nka oh se ebia oh me fa ne se be 20 million asamka me de mani bubu a me bo ka be 500 million 50,000 Ghana cedis me de mani bubu a me bo ka be 100 cedis untimi mfa bi bisa to inram to de nka ho ye kasa wo free hospital no wo de wani bubu a ansa wo kasa wo niema wo ton niema bi ni ade niema wo ton de se wo awunim ne bu a wo ton aha wo ton so sika ni nyina asan pacho JN aha wo de wani bubu a e ka be sen edoso on edoso ebedu 1 billion se no ahwe be ka kakrebi 1 billion wow me twa blog kura sem de ye me fie enam se nti aka tie fie no wanwi blog no nyina gu ho ya wo mu be wia bi na ninka na me catch home princess mo mpa ya mamo amame a ene me first kan mama ye fie ho ono wa amna ti fie o me ni sister me nana no mon kura kuma nketenkete bisa ebi kura mpo de me ma be wo mu de me ya dadi kura na ewia me de mo ne ma so asemo wadaroma nana dia ya ndem se ye mani mpeja na taade no ai papa wadaroma obepeja taade na ma yehwe wo de gigidam se de wo ho beto ye mpa de abeya afi ye be ha adwin bia anti na wahwe amaye abusuafo sei na etie okoye surgery ewo osigi ni mpire no so di ka atwa ne baako eyi kokobo ne to abonten e ma ne de to bag mu ekofie kodi afe second surgery ne say ye de kokobo no ye de to bia na eda e na osan akoya ye san akoye ne sa e de e ma no e de koto ya pam enu achi okofie no woto wa na nafu de ayeni eno ho asem no de abedan ye say ye mo no na ontimi ehunkwampa befa so na nafu natimi asa adwojo ayete se de na etie sanse nye se na nafu natie ne yafunu na ye ne ya ena ode ko hospital akowie ni si mi hu yanka obi ene ho nya no aduro ko wonfa ne yafunu ya de kura se bie mfa nta ne baabi ene se ne akoja ni se enya no nko wo se wasenya eyi junso mu yade e de aka ho pipe mo de to ne beema mu no eduru se wo koyi na pipe no wo se wo ma ema no chese kwan ya kire se doctor bi fa so odi yiye no efiri ho onya ahoto ewo ne beema mu a da bia adwonso ntentem saa ena eha no ti madaroma ma mo hwe eye Facebook wo no madaroma sei na ade no aye enti ye pe ho moa e de aboa no de abedan ye se ye nyina ye nhwe kwampa be fa so na ye timi aboa no eje madaroma betimi aka eguo betimi aka eguo pagit na asema me na ye hwe nko ye nim okay ne krakra mu asem bi wo hon ma betimi aka atoa say asem de me kan kira mu de kan nyina no de ene say me yin say etimi ba che ntintin che roba yi wofu no me bibi no e ba be kokobo no na beduru ji say na me da wo say a nurse for ma no wom say ye be me na ko no mebusa wom say enti bibi wom betwa atwena na no ms da bi ntwa ye twa twene dia so bewu no ms ba bi om yi ade bi free ye no wom be san de akwa akɔhye ho enti ma ne ya wom say ye be me na ko wom di hyemu a bag ni mu a wom de say ade hye wom nsa gloves enti wom de wom goro ho saa na ekɔ no wom di ho agoro no mo danda no mo danda na ekɔ ene bi wo hom de sikire egusu say a wom de sikire egusu ana enoa me hunu na ekɔ me yem na ekɔ etimi kwa na akɔka be sei na afi etimi ewura botonu na afi botono ye ebutu sei na ano no hwɛ fom ha ano no hwɛ fom sei aha enti ye de ebutu sei awie no na ade ne kontase nipa honam pa e kire che presta
no sound the presta white any presta near white media could be kai meeting the Niman farm bechiremoha nam de atetara no sa ye twa presta no jiho wan koto bondru no ne twa tintin te semen sa we firi abeduru ha mawa saying we 10 cities 100,000 now no 3 cities they are so 13 cities very good tintin be say na me tona na me scan koto kase no kase so no me fan say be say robe ne tintin say robe half na kase te say we and o top and then me kro be to abro be 2 million kra wow intimate say the car say bisi bia minim china asem na nkrofo se ka me fa maye na mse da bi eni me de ne kakakra ho sa presta na white eni wutwa bi di tare baby a wo baby ina di tare wa kama se de wa bonti kokko no enye no okay na oji ho de candy too much kafra emu oya na me yare na me kopia yare sa de masa akofa ba fie ya gro asem pa kose Dank Herbal Complex Limited almost say yan kan cho said ne yare se fie papa no ene ho ne senti yare bia etiti bia no fo ni chemu e wo dank fo wo mo akache na mo hwe emwa ewo kwan bia so na bibia so ntimi enkon kan dankefo etunyalewa bebre no ase bi ti syphilis gonorrhea e na afenyalewa hodo pi no ankankan na munyalewa hodo no wo de ko dankefo aso ya wonko ensa ma ne sede na wotie ne de biara da omachi kwan wokuma se pechi number 2 omo ben City Life Hybrid School no fre empanyifo da ayaresabie ya no ewo 0266 593330 and 0244017556 now mo ebejo so na bibia so atimi akọ enkan pegit na se okay yebekọ yanim na yahwe na enema nyina atimi ya kama pa na bibia atimi akọ so na yahwe yanim Dank Natural Complex empanifo atna se yebekọ doctor nchen na yene doc atwetwe nkomo na bibia atimi akọ nka da bia meka me so apomuden wonsem de eya no ama na hia we san se bamba atrema sna ya sabukiti ma ma pomuden wonsem ahia wa ebe wiase no na aye bibia ewo ho ne senti doctor atna se doc me pa choma he ye nua apom te se yehu adome ho ye pa na so yesu adome me ho ye pa ewie yentio yo ewie di me de ntia so nkofi Dank Herbal Complex na me de bere obia otie ye menim se obia ni madwuma Dank ye a eno ne se yare te se enemu yare de untimi mfa ansa ye ho nko ba bi fufuro bia se kan nemu yare a ebi ye syphilis gonorrhea chlamydia sa yare no nipa bebre ehu se ye se nemu yare a ne ye de adwene bu se bia be ma ne be memu ana oba na se na be hyehye no nenso nemu yare ko akiri kyensa aha nti so nya nemu yare na se wanhwe ni ya enieni no na obehu sa niema na be ma obememu ahyehye na ma wase ahyehye no nti bia obehu se obememu ya wo ya odwonso a na nso pikanfu obememu aba anansen gu be ma na no ana wohwe aba ne bia ho no ayekese ana obehu se waya simpo hyehye wo yo oba nso a obehu se nsuo na egu no enka wom oba de e normal se nsuo begu se sa ne nyankopon ye se nsuo gu oba ekese ne nipadua no bibia clean system no mu ana ama nsuo na ba out na nsuo na ba out en se enkabone ebem se enkabone ebem na ebon te cheese and ebon te fish a ekese oba no problem aha nti nsuo a egu oba na che yare kora oba no ewo nti se unhu sa ne ma na eni ye enemu yare no eniani keke aha na dafe de beduru echi aba ne se ebetuna ko so ma osisi ayo ya wo ye be ma osisi be yo ba osisi betuma ba be ye ne ya enemu yare etimi si awo ho kwan iba bebre so fibroid ne besi awon kwan so nemu yare a oba bi benya no ebetuma ma oba no na awo kwan asi ebetuma ma oba bi wo mpa wonyinsen a na akora na wo niyem ana wonyinsen a no apon nyinsen no nemu yare etimi ko so sa candidiasis ne go no betumi ayesa de syphilis ko so sa problem ne pa wow akora bebre ho e be wo na nani ba ko afam ana no hwene ba ko afam ana be na mu achem ye no dodo na ye nemu yare na kokko so sa problem no nti nemu yare very very serious nemu yare
etimi koso emema ema almost sperms ni nyina wu aha no benye bi efe no azoospermia on say be ma bi won ma wa wo pen afu akofo ba afoforo peso ne ne wa ya wo ne ma wo be na wo be ko hospital ne aka che ne say ne sperms no ba kokora ni ne semanu mu dia na de ba ne say eye nem yare ana akoso sa problem na sperms ni nyina wu ama obenya azoospermia aha nti emfa so wa wo pen no afu ntimi ngu biu nem yare etimi koso sa problem no ade ba kwa nem yare ayi anpa bibra adwene koso se nem yare etimi koso enifra betuma mo bi eni efra nem yare se syphilis gonorrhea chlamydia make an wasemi e betuma mo bi eni efra kora wo hu ade complete hu ade biu yef o se o te chlamydia mo am de chlamydia be from chlamydia trachomatis bacteria na ye woni yale bu e fe ne trachoma e betumi akoso ma woni akata black ni na akata ma wo hu ade biu enemu ya de betuma mo bi abodam e koso severe madness e betuma ma wadwene na seya mo abodam atiesi abontene so enemu ya de etimi koso sa enemu ya de etimi koso skin problems obu won ma nso ka no ho a na no ho keka no betiti no ho sa ontimi nya no ho hwe enemu ya de etimi koso se etimi rashes ku ni pedua no ho nyina se ye ka enemu ya de se syphilis timi koso bi efe no guma ye ka guma o se obu obo na pimples be sisi nenim de den pa umia de den nsu ofiri mu ma na ama nenim asai syphilis me cause sa problem no ye fe no guma enemu ya let me cause be fe no osteoporosis ye ka osteoporosis ye nka say ye we ni pedua mu anemu ya let mama nka say ni mu abonto kuntokuru sa ma wo ho abeti severe pain e wo ni pedua no na wo ni ma de kora e cause sa enemu ya let me cause sa problem no enemu ya re akoso problems amani obu ho no menne wona ma na wachia obekọ hospital ye hwe no ebetwa x-ray wo se ne nkase no problem abanka se no so den na di problem ne banka se no ene de omo nhwe na amani pa ko no wachia obenum painkillers na de ho be brata na ba ni ade ai ne ha no enu ti na ye dank de se yare be do ho na me yare de abanko fo so omunima adekonti a omanya sa yare no bla ya so ye ho ne fa ntru afidie so efdie na be kye ye hawa aba oni peduenum na etu ase na ho atimi atom yare bia ba ni pedun na bo hu ade ekofa yare ne ba ya obe ya yare no nkoda because wo ye ade se wo sa yare no na ade ko de yare ne ba na e create more problems to your system it would ya ne se obe hu ade de yare ne ba ye so wo hu na obegu kwa obe ya yare ne ntimi nkom eno na oba danka ba compressor ye be hwe ade de yare na ya de be abrew den ko fa yare ne ba ye ne hia ye hu a ne atakre no na ho ato nti mema bi ron mo ba ya so mo se doctor ma ye mre wo mpem me ne me yire kwashi ma me ntimi nya hwe dia dank ye se ye na wa ye mre wo mpem de e something bi keke den ma wo ye mre wo mpem enema ma ko fa mre wo mpem no doso ebi ye pressure ebi ye bibia we ni pedue no ma yankopon boy hormones some hormone no eno na eba memenya atenka even testosterone sa testosterone no obi di aba foma akodu level bi a na yere kura won ho kwa je na on finishi ai on finishi obu a na yere betuma mama bi wo se doctor me to so me kunu be me mua be 6 hours ne da so te wa anajo me be ma no sorry because the testosterone level na wu into so no mu a bibia stimulate no ti mama bebre o sapo bi so wono ma wona na yere hie ma within seconds no jam sanya mani nyina no yo de ko fasa wo ha na ye de be eba enemu yare ka ho bi ana other factors nso e ka ho bi wo ba danke ba compressor ye du be chef die mu ni ahwe nye yi se wo ha na fuo na ho atimi ato enti yare bi e to so e hawo wo de akini a wo nya no eguro no ye se bra peti no metu e ho ne ye wo de ofa ka wo so be su wotre the junction wo si tre the junction a wo se me ko danke ba wo benya taxi ana plagia no do aba ya so yoboko ne eduma fiti Monday to Saturday Sunday nko na yenye eduma enti Monday to Saturday bia ye wadina so oba ya so yo no so ayo ho mia na me wo ho me nko ba bia matu me buase na me de fidi acheko ni o problem awo asa ne de do aka wa ma yare na se etu na de ba ko a obu onam yare na opeso otu ase wo so ye ne se me nko nja o partner ho obu ho no ma ono abeba kode no obetreat no ho ye obibi ho a fe na reinfection sa reinfection ne se makome pa makwa treat me ho me de me ho se me ho ato me yere de me treat no me bana me sane ni be hie bi me sasa me de yare ne di kan ma ne nti no me ni be hie yare ne be hie aba me ho bio e ba me ho a
Messi be treaty Messi akono be sha ba me ho biem nti na ye course 90 job nti enam yare na person treaty a wo ba for wife kan ho ne fa ne bra wo yo ba so fa wo kun kan ho ne fa ne bra ni entu asem frifie ho obu wo so America se wo ma be 9 ho okọ ho no akọ nti e chese obebo ka bebiri o so this man 9 ni nyina so puzu nja o mo dia o so treaty o mu nyina na yare na so tu e wo fie ono nya sa nemu yare betimi de wo ha wa brew mehu obi a nemu yare nti na oda na dwa na kasa ne fiefo nyina ase o yebefo na so nemu yare oba ya so ye cheke na nemu yare na ma wo ya na de sa ye treaty ye no na wa very very calm nti wo a wo tie me wo hwe me dank ese tu anamone bra ye no bebre odwa so wo de ofre na so wo akiri ne na ye duro no problem na be ka kire no ye duro ne betimi asolve ama wa ye be ka kire wo na so ye ka kire wo se bra so ne fo chef die mu na ye hwe free numbers we 0244 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and 0266 59 33 30 0266 59 33 30 number see am there to your sound your WhatsApp into the whole friend normal call na se be hawa we WhatsApp call so and now send voice note and now what results work test be we person the results na send here we the send here ye be jo so ni abo ama wato yare a ye no nye nem yare nko an ye hwe stroke ye hwe hypertension ye hwe diabetes ye hwe stomach ulcer ye hwe hepatitis obi a okasa pampa wo nenum ye hwe emba o mu ni atenka ana oba ontimi nwo ana bema wontimi ngu ni hwe ni aso ye ho wo dia ne se obetu anamon se me pese me nya yansa enti me kwa dank eba complex ahoto fie na ba so ahoto ne de nyankopon adomti ye de bema ama ho otimi ato Doctor Yedasi nyame nshira papa na so bedasi ye mbo number ne ba ko bi nka ho yo your numbers ne 0266 59 33 30 ana 0244 01 75 56 ofreya osabekai Dank Natural Complex Doctor ene na bon komono na we ya pomuden won sem enkankan na munyarewa omotenete ne senti yade biara tete wo eye namu yare nko ade fakọ na omonhwe ntu ase mawo eno achi nyarewa godo pi no a omosanhwe na omatuni nyina ase ede amount yare bia tete wo abaji akonwa wo nipadua ni mu no ba bia mekanfo ama wo eye Dank Natural Complex omo ase eye na obekọ na ni nyina ase etimi atu enti pagi yankwa nim na yento aso emfa emfri ho na bibia ntimi enkonkan papa na me bisawo se ensema beka twato na ya hwe ne ye bi ne wawie die beka twato ne se se serem ye furu na si aye no ha me enti me de baba tum mpanifo na mo ha anim na mo so no mo na nim de na mo ya de ya mbotumi aboa me ama bibia me nya hoto na me nkwa maka me pri efie ho a enye yie ni hunu ba bia makofa nti me ba mo maso ye ha na mo maboa me se de be ya mo beboa me a me nya ahodene tine ma me ba boni bia anim okay ye besa aba me ba sesi a pegi ma era meje uso binua Akwa ba meje uso emiska kakre me mpiska ma o era ma menche na menche atiefo asante man yare atadwe ne ye bete ne de eye Samaritan Villa Resort o ma ba asante mamu ha o mo sese wo pe baabi adwodwo wo ho na wato obedi anansa wo pe baabi aye party anansa wo pe baabi na wo de aye wedding conference ahodo any meeting chenchenche bia ene mesra o menko baabi a hwehwe Samaritan Villa Resort and Conference Center omo wo Santase Kumasi he ya omo ben St Hubert School no omo se omo wo rooms akakraka omo paso so de se boyi enti watu kwan anansa wo pe baabi akọ holidays a memfa wani enchen kran na mom asantemam ha ya yesu enya bi
eye Samaritan Villa Resort and Conference Center omo say se ope baby apaka o ka bo ma so ya obenya bi buffet no ene enuane asoto ni nyina ebi wo honom kwasi ada so ye nhye ne nson fufuo ene ade bi nkwan no anase fufuo ene abenkwan abete ne nkatenkwan de na bila peni bi no eno so ebi wo honom efi ejoda ekosi efiada se eye ya haya aduane anase abrofo aduane de ka no continental dishes no oba omo aso ya ubenya bi na mom se ope delivery so a oba ombebo mbodin aye e de ama delivery guys na omo de abro me say me nko ba bia na mom for wani chi Santase Samaritan Villa Resort and Conference Center afei e na omaba enti we de enka nsuo kra ko ne kokoti ano okoso a discount no ombehwe na omaye hudwuma e de amawo se opese wo na omudi nkoma obetumi afrom 0322 495 180 0322 495 180 Michelle Shannon kwasiada eye fufuo ene bibi nkwan no e sha ase free 11:30 ekopem 4 p.m. Era mame fonko grow fine asoye se nsansa anase nsisi wo egu wedie nani ama wedie no aye prekesei anase wanumu ato ontumi na anajo onsa no nan de bia na etwetwe na aye tirititi wo se ananse sa o menses no entimi emba yie na ama fibroid ya yew enne sentine entimi ma wo emfa efrodia enne na mesrew kope grow fine nupa bi enom oba bi won ma obu nsa ye wa asokwa ha yetene nka ewa na gaja nhye mesrew o ya nya yare kope grow fine nupa bi enom me se eye kokwa wo emam ha ene ye de ye enti se opese yare o mabobo so nyina utu ase de a ene mesrew pe grow fine herbal tonic ni bi na enom sa opese wo for doctor so na woni ne twetwe nkomo a obetumi afa doctor 0244 596532 0244 596532 ena open dodo so etu a PFA pharmacy omo Otafuni road Colina so ewo Ashtown Apidank omo okejetia imrom Missy Herba omo okejetia Smart Herba omo oboase ena Kingswalk Herba for so ewo Accra Michelle pe grow fine edi amanfo asem amomo Traffic Studios me say ye full party no bia we t-shirt aye share ya na need da ho papa fe Traffic Studios en eye mayen omo okumase anwaga junction omo ben Iron Best obetimi afrom 0247 013 561 0247 013 561 anase 0574 010 101 0574 010101 almost say opesa we large format and now printed banners billboards and now open labels at the about product wa obo maso ya mbe print bi at the amount t-shirt branding and souvenirs 3C signage no 3D signage no so omoye and now opesa branded caps books and as a car me say from 0247 013 561 era mento aso Power Specialist Herba me say afi 2022 imo a ena Federation of Traditional Medicine and Practitioners for Association Awards no omo de ma ye mami omo si mami hepatitis B yare no wa bombodin akon ama ekofo me o mamu ha say hepatitis B say A B C D ena E a okọ Power Specialist Herba ma me bebo no watu ase de ama okra se brebo no ewuri na ayekese a me se ko Power Specialist Herba sciatica de bia raka eyare bone nanso ni din ayese broni badin no ebe son o to ase na wontini na atwetwe okọ kakra na do na epempem wote se de obi na aso onam no me se eyare bone nanso ni di ede se dompen ebubo mo ayese robot wo de ayese sebi anwa na nyankopon de bon last one e kaye no ene de bo dan da na ayese de yatutu ahye wo de a me se ko Power Specialist Herba na maame owo ho ede mo bibia osa yare bone e se akwada wo ntwa adwonso ne mfa ni ntukwan wo ko no mo obi akoma wo ko yi afuna ko che aduane a obedi nanso e se osa yare ni ntiri wontimi ntukwan a ko Power Specialist Herba aso eye na kompo se bo minimum a wo ye den obi abehu e te se sebi nyensen e boko soro no obi a ehu de e hawo enti sentimi ma wo mfa che entu kom se dem de me de keto ato mi kom de a ene me show hwehwama me achi kwan
o Kumasi o mo fe yi ase lake bosom twe kwantimpon so anase wo so be so Jesbo filling station anaka chemeti so be so Aya junction Kumasi for enko fe yi ase lake bosom twe kwantimpon so na takwade for so enko Anaji estate obe Anaji MA primary school no kwa benya pokua senkranfon ACP main road no eho na maame wo na wasad enu nwanwaso abedama so edi amanfo nsemmom ebi ni edu amala mix etu malaria fever ene honam ya Hebertin Herbal Mesha enu immune system support GKG nso tutoi se ekọ adwuma na ye ba ye pe ayasede nta wasa mema no kope GKG na monom na mo mema yo no NCP cough care Herbal Mesha sa obo ku ka ha anase obo wa na assume obi won ma ahoro no entimi mba bontene ti da na ni minimum ehhehye no me say kope cough care Herbal Mesha ni bi na ennom na adua ya amala mix eno so eye mojadro nwanwaso ode aba adwama so sa wopendodo a obetimi akomisi Herbal o mo kejetia mrom Ferdinand so wo kejetia kewo Dani Herbal so ukomroma na Kolinak so eye Ashtown frama me 0244 544422 0244 544422 and 0200 383831 0200 383831 and now person WhatsApp na friend WhatsApp no 0555 797878 0555 797878 mindset travel and talk consult say to kwai ne kokko pesika brafie anase o pese okofa enema edebe fie beton anampo no pese wo boga na wo ba na wo fa se fo nsa wo fa na eba idi a enka na na sa boga fo ne ba o mu de coat ene jeans dendende na de dada ene nkramanche ene de bi wo ba na otu botomu a anase wo ye japade wo fie ne emu se boga abafie o ma wo fa se fo ani age entimi so mindset travel and talk consult say so pese otu kwan ekosua de ana wo pese wo boga ana wo fa ne ma beton de ene bromo so ye o mu se Canada USA France Korea Japan and Holland aben hyehyehye omo so ko pesa onkofa car spare parts be nyina no oba ombebo mbode na omaje visa na omde wakwa kopie onum so wo pesa ko ye adwuma so 2 years working permit na de ye ni gye ne se wona wonsa no adwuma no me se enka so obi akọ school enti no de adwuma unya bi nya o mamu ada bi so wo tu kwankwa abroche wona obe se mo am wonsa no adwuma no mo price pa enti me so you electrician or you plumber and I say oh once and you may be able to say tailoring and I say barberina oba ma so ya omodo ebe tukwan omo bon so eda form say open tickets e de tukwan oba ma so ya ombeje e de amount travel insurance ni nyina so ombe hu adwuma e de amount hotels and flight reservation omo se omo e de mamo and I open biometric passport so obetimi Akoma say travel and talk consult mo amuni birth certificate status ko ma so ya na ombeje bi e de amount affidavit any gazette nsensem nyina okọ mindset travel and talk consulta omo ewo ho ma mes enigi sem ne senyame ya wadom na won saka visa na se ya wo yire wakodonkua na wo ma visa no e cover omo nyina na we wo mpewe opede mesefa kadamfo ene azanfo abomam ha enti no mindset travel and talk consult say menye ema obi emu emfa so bra omo aso ye kumasia omo be airport runabout police station dino obetimi afrom 0508 368975 0508 368975 and I say 0302 908398 0302 908398 Charistic Venture say men kancha wo say enam nsayare bia adokro aye wo kwada na utu ase entu na wachinchina anu numu nro ni bia na se enkode a ende o say ye fa wasem ebeda wo mo na ombema wo nnupa anom amasa yare ni nyina omotu ase ede amawo omse say ye yare bi enene honam no ede apinisie ye kwa wo nkobi ye sori a wo nsori e ba se ye ndwane a wo de wutim bebia wutim na ene mesrew hwehwe Charistic Ventures for no mo ne de edro nwanwaso bi ti say Zahara Man capsules abedwaman so Zahara G eye mema ne man nyina edro na Hindi Herbal eno so etu malaria ase na Zahara Mesha omode aba edwaman so se eye herbal shop anase pharmacy shop omem ha ba bia okwa obenya omunupa ne bi anom na open dodo so obetimi akokanshi drug lane e ho so ubenya bi ato anase for doctor 0246
348334 0246 348334 and that's 0248 569335 0248 569335 Era Mpachwan na on say cash out ni gusua ekoso sawo ai cash out ni gusua nti de hia so be fa mobile fia me ye ntubi o untubi aye de David sawo utubi na we ni kura enfa mountain ya wa de ntia ya pese ye listeners no omunya feel of it sawo na mu hu se binye frakadam bia na ye ti e be bon de road ya se de bia ye twa na se ya ye se dia ahun se ni guy enye se ya control fin kokora wasa abontenfo na listeners na mo amu se ya dwene wo ho ntia hu sa amoda ya Akoma so enti fa mobile phone na MTN de no na wa dial *439# *439# ebeba options bebre se de wo screen so no udru says one map or say na boss 6 Akoma FM ne so na ebebisa so person otwa dodo sei ba ku bia ye 5 cedis so say emu ofu 5 cedis die ene ye fan to hwe atamu ontima enti na so aboso o sie bia 10 na abo 10 ahye ho obo 10 a ombeto 50 cedis pe na wo dem enti mesra 1000 ga eh 1000 enya sem 10 million enya sem ketwa enya sem ketwa nka ne na obi di asin dan na ode gya abode wo ti udi bia wadi na on say programs me ensa so na ye hye no Ghana Akoma say John na sia obetimi atobi wo so anopa tututututu nti se de ni be ye da aya fa say John hyase na wunya di 1000 Ghana sada no wodem wo ba sere the whole day shenya okwa na wo sere obitimi di miensa ne nyina o oh yes say de nani abre no de nani abre no hwe 50 miensa 1.5 no age 3000 we are the 2005 ne to 150 ne to enchen emfa so bebre we emfa so bebre 2850 Ghana cedis with them Sir John Pon wa menko Tony best bet na say ono so se sa to bi wona de ne so Ghana Akoma mre no so sa to wo so eno de nka na wonya to 20 a 100 cedis ti Sir John so le menka say wo ti ada da bi Tony best bet na say e wa Akoma mre diska sa na no so wasa to Tony best sorry pe news ne beba ma fidie no nkoso na ho Akoma mu nsem beba ma ne nkoso an ho ye so le ya say Kim no wasa fa phone no pepe ni na no wasa dial *439# pepe Suarez ne nkro for bet na say omotna say na wasa to elo so 100 wo dem wo de 300 cedis kura nya 3000 era wa akọ ba bia wo wo dem mutifie da bi na wo de 300 cedis wo de yemfa ne say amfo na mu nsuo mu a hwe omu yi eno obi tu mienu pe obi to 10 cedis wo di me say ebi kuta lack o ebi kuta lack pa ti Akoma sports nso obasa to bi ho na no nso watimi enya 1000 Ghana cedis ni bi na wo so adi enti sa program si mi ensa Ghana Akoma mre ena Akoma sports mesremo wo fa phone na bedali *439# *439# now I select option 6 and that's number 6 no which is Akoma FM now what to do bi apese woto na wo so atimi enya 1000 cedis ni bi e de abo ho adwa ni say anti cash out na ena gusu a ekoso no abusuafo ye bie phone lines na tum na wo so atimi afre na wabem abekere wadwen e won koma ayedie ho ye papa yare okọ hospital eye konfanochi say okoye surgery ana so okọ hospital omo che dey adru dey say ye surgery ye operation say bi ena da so no ena da ho no yare ho sem na me banama baba ye me bepema yare sa masa benya yare aka ho enti yesremo de abanie na eno ho sem na da so no okay enti ubetimi afre na won so watimi ache wadwen se okohwe na pomuden won se me wi ase ye ne surgery ni wi ye no de na fu aye no okonye se na na ote wo de flatami ene koye na fu ye flat ene ode koye a ne ye fu na ye ne ya ye kopai no e wi ase de aye ni 0243 114497 0243 114497
0243 114497 03224 03224 98035 03224 98035 03224 98035 0243 114497 0243 114497 03224 98035 Peggy obi anya my dear te wonte hwe ne enkoye nim era me dase ya papa ya se me areho pa areho nenso obeye ne den omo ane nkrofo a bibi kaye ya yedwane ye den ekoto omo ebetima ba se yare wo hodada ena wo mo ahu no mo yi we ne koyi ye den ebaye me nye sure say ye bet o mo betimi aya ma mistake aba ma ye papa no nafu asa ye kese sa because ye nya me ye sure say na bila na o mo kasa ye me nye sure say eye boapayo ena o mo ye ma nafu no eye kese nana me ba nana ne o makasa nti ye wi a ye papa no ebe ko honom na o no ma hwede wo mbe enti no ebetima ba se yare foforo ye den ewo honom ye se safoa bi asembi safoa ebi asembi ebetima ba se yare bi ye den ewo honom ena no wo ka na Johnson de no ebetima ba se eye prostate kwa na pese set in enti se ye de catheter to be mama enya ne bone omo ye ne surgery no se ye jawo se ko toilet a anhwa wo ko chima na wasa bre ekuro no bebi omo pamo ye no nti the best say the catheter ebe hye wo be mam ena se catheter no mu ye infected ena wo twe a enti minya de entwe no enti yare na aba se de nana se ono o makasa no ye be se papa ne ba enye se bi odo mba so ba be gu omo ni masa na se bi a o ba be kama ya sopa wo mo o pe na yaresa ena ne hu na enso enti na waye den wadwane aba be toa ye no enti yesre konfanoche a doctor fo sa papa yi ba omomfa ne so papa omomfa ne so omo nana na omonhwe na bebi a yare na duro bia no yensa ma na funu enkofom because okase wo so ohome kra obre enu ntu wontimi nko ba bia because onim so okokwa ntenti ade be ye no enti se wo ba ma so ye dia ye be siro mo omba omunya abotre because ye ji omu de oma ye bi pen lady ba ko me refi ni din ono no de true na bila so ne adade okoye ye ne se kama enti ye be siro mo so mo ye papa yi ba omonhwe na omonya de be boa papa no na ebia na enam sa adeketua we so na ye papa yi watwa ne nankwa wo asase so enti so omo bombode eboa na ebetimi ama ebia watena asase so ayeden ache enti se ye wi a ye nyina ebeka no ne de papa yakwa ma yakwa kohwe kwa mefa so omeboa no era okay Peggy me da se papa no se ye wo case bi de anim etimati ma se de no ai so fo ba no ai nyame ya domo a ochina ye dabi ye nka bre no nkyere no ye ka ne se ya wo beka se bia ne achina menya asole ye de yaka enti di oba ne ye ba ye nka time ye beba ne se rapture no ebe fa no sure enti nyame ya domo a producer se china nyame ya domo a ye be ko sa no pa sa wi asa anwumre ye nka se ye se fie wa no woti a onyina yi enti ye de ma me na eko okay na de wo so ye ne bia no wa ye no no watu ye de so aka ho tie on se na no wo se ne ba Priscilla ne na atena asesna pa yara ti Abigail no so ontu Abigail no efo na otuma me be ye wi a Abigail so atimi ane na atena yi na asumdue atimi aba de hwe no nenye ojam sire ye de hia Priscilla ne de ase ne chine be kwakoye ye hu bi wo ho yo de be ye hu china no ana be ma na hu se ye ni abre ana se ya agro na wo se wo ne maame na etina yie mu ana se ogusuare na ye besie memuna mitiri masremanim fo ti nyame ya adomo a producer se wo china ibeko ti mo amo se mo beko ni nyina no ye ka kire mo se nyame ya adomo wo china momra na ye nyina ye nko ye etimeti mase wo so fo ba no oba ma bi be yi amen nei ne mampeda ni mu ahwe ne ma emfa ne nye hwe chese wosman na nanom kora o mon kwa ye se ma me wo ba ifunti ye ma me so osma ya ma ye nko no ni nyina ye kohwe ho asem na ya ka na esiesie na bibia atimi akonka nti nyame ya adom ochina no
ye ko ade na wo si na Awuraa na o papa on na feedback ye hye ni nsem na me ye no wa se ba betena si na feedback o de soma yen sa o se kan de ye se Kofi kromfo na wonti de SSC ho aha bom ye enya asem ketwa nsem asisi o Kofi krom asase ne so no enya asem ketwa asase na awi ase ayi omokobo dikura asase mera mo ni free ya pamo no asase kro na to ase ne sene dia fo ase ne sene dia na ayi menhia ne sene dia enwa Kofi krom won samo se bo enya asem ketwa Awuraa echina buso apanyini bebe fia ayekese nta o masudi ya chi obi wo ho di dabre wa ni be ayi na sa kwa ne de na nkoso mo ne bre ofi ha e danya wo china ne de nyankopɔ do mfa ye nuru honom me say de omo china wo so mo de ne bre ofi ha na ba afo okro no koso mo de ka de ne bre ofi ha ba what you feel afeja Awuraa nye izo ye nyina ye mfa nya futu me say aya na say ye bana producers ahyehyɛ nnwuma ya na ye me fe because ensam okoso pa obesam wanim fifira kwa akɔtɔ asase Awuraa won hye ase na ho sensem aye bebrebe enso enam program yi so ye educate amanfo bebre amanfo frotim say ebi mo ye mistake pa wuti anya ya na wade pa bi ye den e baba behwe kina omontam chuku na wo de omontwen na nsema sisi Kofi krom asase no so e kina ye bepa ho ntoma wo fie he okay ena wo bayi de wo mama nke biara ayi onya hwe ka wo de Cynthia wo mama one ayi Kwadwo Prince na ha me pa se na ofesa wo kata akwala no ne nsem so eno se nka wo ma me kwan ya wo ho ka me twemfie otwitwa papa so no wo te hei metoke na beto how di so wo te hei 18 years no wono ne be ma te se kun ne yire wono on se woni mari efe na ware won se bibisa ne se se si aya uja Kwadwo Prince wasa akonya Prince for front o se uja vim me ne yo ka unya wa be hu ma me wo se da bi krono no se efe ne sei obi nhye wo se obi nhye no so ampa enti no akwakwatena honom no ba wonim aya na de bia me kan kola na sa mbe nkola bonen ana ejina batamfo no so o ma me no oye batambone papa woni ne papa ni nyina na aso wonti me hwe ba ye wo ba akola keto 16 years wa wo ema ne be ko 2 years na so wo no 16 years na wo hwa nyankopon ne hu ye mu ankasa ye mu bi nyem enum nuro e ko hospital nanso ye wo ema ye ma ho tochema ye wo ema ye ma ye yarefo akola ye betina ni sisi fiai etimi ye wo ma ne be ko 2 years ana wo ma me ne papa sa hwa ma ko kotena be ma nchen sa me ne be ma foforo ne te honom wonya sa wo se month we ma menya 18 years was wonya ne last month no na rent akola wo to ye de ne ma wotena ware asese yiri ne kunu ana le to be batamfo be batambone sa mudi jankola na be kaka na sankola ya baba benyini o manya parental care nti no mo twese kan ne eto ni sisi ya so adai na wo so ready na chi de na ba wo ma me ne wo ne ba so wo akola ketwe owo ya fa mi so nyi se yitugo so 6 years ko wo ye no e ka gine mo ne ko so adwuma ma me ne so awo ma me ne so kuta baby na to wonde kito no ko so adwuma enti da me no de ama na be solve issue no se de won 30 years na we wa wo be 10 akola rotai onya 30 years wo beten oso obo ne ho ban ense na mebisa no se na wone be ma ba ko ne tena wetu akwatena so wone ne da no waje ne ho pen so anya na mbeka family planning mu nsensem a kire no onyere ne ho bo ho ban ne ho so asem beba onyere ne ho bo ho ban o ma ne no na medi ne ho ya pa onhwe ne de wonya ho ene so wonya hu akwan de ye afini nko na we no de mema be 20 na de aba ebi se we nya ne ba wonyere wo empa adwuma bi nsua emme no nya lesson emma wo se nya wo se kwotena be ma foforo nchen se me ne tie me ne be ma foforo na tie e na wo ma me ne papa no so agi atum omo wa ye omo wa de kwa ye buru omo ye yo mu ne matugu abote e yo mo yaka de adwuma sua no na o se wo je boy ne machine na afeso wo akra ne ka obo nyina ye 10,000 cedis oje na waje machine dia akosua adwuma sanse wa ma na anko school ti adwuma sua de wona ni suso obesua na aka machine no adwuma sua wona na ni suso ne beba foforo tie no ene nkwa ma ba de do ma ha menya asem ketuo o menima de kro mpeso mu hu wo mema ho menima de kro pote na nka atsam de nke ba on first one so ye mistake na nke mpare nka ba ye misua adwuma
ana me mama de makọ to adwuma mu enti nka me pese oto machine mama ana me mama ato machine mama enti me pese o mam ska mama ko sua adwuma na mo de wo sesa wo nan no nsanyina kwakọ tena ba ma fie wo so pe machine kwakọ sua adwuma adwuma no be sua no obesha no ena ni kunu so ane na we na ofe na otena ena madam na nya abotre ena madam na be so otima se oka kosi owu bebi oka asem kọ na kwakoto bema unya ready se obehwe ba enkowo se won kwotena me papa nchen na papa de okwotena ne nchen a obenya aduane adi o baba na ne na wo ye wonni sika no wato zipum no wato fontum mesi da bia meka bema se owu no ba afa pa adwuma ye se wo bema hawa mesi pa adwuma ye so what we say about what per adwuma ye wo Jimmy body no wanya 6 pasa no Jimmy bottom na ne o man no ye den yankasa mo man kola ne bre too much na ye flow common 20 series so the man I just 1 week later so 20 series in the aba na 20 series ye de okroma 20 series ye de okroma no and na kwato go be kra na ye 7 series any 10 series now so the 20 series am be 1 month or ya isa just okwa papa honum ya first so na ototo papa so si aka che nso wo na wa ma ye beto no tachima ho tachima de nya ba bia ye twa nsu ansa na yakọ honum kudu obi ansiso ye be fa ka se ba se ye nante kwa ne akọ chene be fa ye be nante kwa akọ chene de na aba ya samo pegi 0243114497 0243114497 032249835 032249835 ubetimi afre na wonso abadwumadie no eso ebi 0243114497 0243114497 032249835 032249835 na onso watimi abam ebiem na bibia so watimi akonkan ai debi na se me na wi papa me ne papa wi papa na asem bi wa be kan hwa to wo asem bi ka asem bi ani obi mo asem bi ani obi muto se akura wa bre ho mire sana kampesem ko junso kakra okay kafra ebusiafo ai okay 0243114497 aha me pacho ubetimi asori me pacho ubetimi asori 0243114497 0243114497 0243114497 03224988035 ene bibinti network minima de cry ena onua so yentimi anko ho omo yai park meeting live wo ho ne senti djumadi no ye de besi na yakoyanim ti spatus yenya birthday wish na yenkoyanim happy birthday shonko enko enfama Jazara adwa every year wanya mfishia edu emienu we efri maame efi apokuya Sydney Australia ai wose ye mo awoda pa na yan kan cho se twedi ampo nyankropon onhiraw ewade nya okese no mpagya on fancy mapon madwa so onyu mfiri adumu emfa kọ adumu ewade nhiraw papa na oma wonyini ma omai Ghana ene ewiase nyina endi woso emfaso enti eye na na free adwa bapa enjoy your day to the fullest ebusia mo fancha ye bibi nti e wose edwumade ni nyina si wa ha na nyame ya adom ochina ye satena se ewo akoma mu nsem edwumade eso midin Akua Ofosuhemaa Boateng ofrem ye ra meje wo smetena mu edema beaches pio gabra antibi bebia obi anyame onka wo ho yemfa so da psa emfama yem producers nanabila kantanka ena face party skwadwo sa akode wotenenka omo na boa dwumade ni nyina ano ehye ne kama mayetena se ede eso mo na otepagi sonka ewo dwumade no eso yekọ MCR hono mo a eye Kwesi Beluchi ena fe na yawo omo na de enko Facebook live
ema wo enye bi ehwe ye na engineers no eye Timothy Agozo na afi Kwame Vadi omo adaro ma no mo bua ye ema adwumadie ni nyina machines ahodo ne bibia no enso etimi eye kama ye de mo nyina sese mo je bre ehwe ye na musa so etie ye ewa Akoma 87.9 FM so nyame ya adom o china ukuo hia ye 12:30 na yemfa dwumadie no emfa ensomo yamamo ha ema mo aniti adeshi Akoma FM 87.9 High Life.